Ma'am, manot tawin tila kay mo. 42 years old, sir. Pagiging na natata, ma'am. Jeroot, sir. Agkabkabalay kay Jeroot. Un, sir. Okay. Anat pagsapulan na, ma'am? Agdil deliver titlog, sir. Itay bigat, pinalubusan pa ilang isona. Un, sir. May sana lang nga agdil deliver no pa. Bye-bye sala, sir. Pag deliver namin, ma'am. Tiro tanay itata, sir Marcos. Banan, Nueva Era, sir. Awa matigiti among nga kap-apa na or Awamot, sir. naawa maibagbaga na kang ka? Ako may bagbaga na, sir. Kabayatan itin kay panagdin na awan ligiti kas nang nagbaling nga problema na nga among. So anat makunam ka dito napasamag nila kay mo, ma'am. May baga, sir. Anat kid daw mo karigiti kameng ti PNP tap nang digas tagat maamuan yun ti pasamag. Tilay magbagak, sir, ko kinkidabok ko ma, sir. Na mabalbanin lang ko ma, sir. Kaya kinaramid. Sulang ko man, sir, tao mo, mabaling kong ngayanan, sir. Tapos na ako, tinapasamak kanyanan. Ti arimor say bigat, ma'am. Na anamot ti panagruar na jibalayo. Kaya mo rin sa alas sa Easter, di bigat. Kakunak, sa paum to tirong warto no bigat nga road ta. Inak to ni gatang deta road balasang ti gamgamit na kunak, sir, ta. Ano sumangkot ti malum, sir? Di kay pay napanlawag ko na, sir. Kaampay ta, diya mo makatanaw ko na. O mo makita ka dagit tarakin ko na. Sa paum to no bigatin ati rumwarin ta masapakan tumulang sumangkot ko na. Una dako siguro titi alaunan ko na namot, sir. Iso nga ti alas 6. Primor nga siguro. Primbar nga sigod, sir. Tay nakakarga kami. So ano among ayun ti among mapag-deliveran ako, ma'am. Dito Ang ground no ko dito yun, sir, more EJ taruman, sir, kasi adapay talong at siyanggi na namin no ko dito. Ay, so kada aldaw ada ti ruta-ruta na. Un, sir. Okay. So awan among nga talaga, ma'am, nga Kawan, sir. awan idea kadit nga pasamat na. Okay, ma'am. Dahito'y adamag kiti sagsagot kada kayo ni Ma'am Aida ganuti si Alexander iti Hawaii, RHVA Car Rental iti Ili ti Vintar, Kap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas, Ma'am Emily Wasay Baldonado Mandapat iti Guam, USA, Kap Dennis Aliado iti Barangay 18, Bingao, San Nicolas. Kadagiti sponsors, Diyos unay ti Agnina.